Enongo tumira tentsene kubelawara ya khumembiri hakwamkela mingiselo omkela lona FM kolonga ngisela stitchili shulko unhlekani lo ngoba khona ngisela urla Gauteng eMpumalanga eNorthwest eLimpopo na uyikuma ke audio streaming yamkela lona fm.co.za. Mina ni khalanga pet Mathebola ingwana smart wa jimo xitlanga mo xingirtana wa xicecera makulela wa ndandazini ku amukela ku mingisero me eka nongonoko Afrika Wa Vulavula wu humelelisiwa hi ncindani Ike Ngobeni hi famba swin'we ku fikela ka hafu ku pele wara ya n'wenhlekani lowu timhaka ti tele mingisero wa amukela lona FM timhaka ti tele miri yini timhaka ta president wa le Uganda anga hetelela teka xiboho xa ku na u teka nawu lowu ni wu sayina wu va nawu mbisi lowu na wu cinca wu va nawu ivi mpela a wu teka nawu lowu a wu sayina wa nawu mbisi i nawu wun'wana wo tika swinene a wu tikiseli vanhu lava va rhandzanaku hi rimbewu ro fana ntsena wu tikisela tiko hinkwaro hikuva ri loko wo va i ri laha ku nga ta va ku ri na wun'wana a ringetaka ku komba ku ye i na ku rhandzana hi rimbewu ro fana i fane mangala mhaka leyo ku fana na loko vona xigevenga xin'wana kun'wana loko nga endli tani swi kumeka ku u honisini i ya tshama khotsweni nkombo wa malembe loko va i ri na vhengele ro xavisa swakudya i fane endla tani na wehe i mangala loko va i ri na movha kumbe xo famba xa mani na mani loko ku tshika ku khandziye munhu loyi a kombisaka swikombiso sweswo u fane u mangala vana loko u tsandzeka sweswo nkombo wa malembe ali nawu hi woho nawu atikweni wa laveka ku swi tiveka ku mina nawu swi tiveka ku mina nawu ku nga ri ku vanhu va endla ku rhandza kambe ku nga vi nawu lowu hetela ku kandziyela timfanelo ta un'wana a ni tivi kumbe hi ta twa hi n'we ku n'we miri yini loko xiyimo xi te tano hambi sweswi na kwala Afrika-Dzonga van'wani va rila ma swi tiva ku waya a khoto ya tenga i tengisiwa ku i dlele munhu loyi a kha ringeta ku nghenela amutini wa wena waya ya tenga sweswo la Afrika-Dzonga laha kun'wana va ta ku hayi munhu yaloyo i ndle kahle ku a nga n'wi dlaya hi ku a khata amutini wa yena Afrika-Dzonga wa tenga sa mi tumisela me le ka 0860002543 ku tengiwa ka nando wa ku dlawa ka the big mosque kule ku yeni mahlweni khotela henhla ya Polokwane ku na miehleketeleri wa loyi vengete milandzu ya ye yi herisiwile hikokwalaho ka ku va se ata vambhoni ya tiko hey se embhoni ya tiko hi ta twa ta hi byela hi ta twa hi tona va ri ku na minhlangano ya ku tlula 35 yi nga ta a Union Building hi ra mune yi ya kombisa ku vilela hikokwalaho ka vahlampfa lava nga la tikweni swi nga ri nawini ku na mhaka leyi ya ku munhu a tirha va kumbexana va ku tirha ka SABC kumbe ka SAA kumbe ka Dinel sweswo swa ku taniya loko a ka tirha ndhawu yeleyo ivi a kumeka a endle vukungundwana loko ka ha lavisisiwa timhaka to a tshika ntirho ku ata kuma timali ta yena tete i timali ta hikokwalaho ka yini va tshikiwa vanhu va muxaka lowu a swi nga fanele va landzelerisiwa na hambi a tshike ntirho a hi leswo swi dyosa hi swi n'wi landza kwala nga kona hi ku a nga teta hi yivela mali a nga tirhi kahle ivi loko se a tshike ntirho mu ku hi ve swi tshika hi ku tshike ntirho a swi koteki fane a landzelerisiwa a landzelerisiwa swi dyosa hi swi n'wi landzere ma yi tsundzuka mhaka liya ya vana lava va nga tswariwa ivi ku kumeka ku va vekiwe ama-cardboxini le a xibedhlele xa Mahikeng ivi MEC ya ku hi ta tirhana na vona vaongori lava ka va nga xiviko xa koho xi languteriwile namuntlha xa vulavisisi lebyi byi nga endliwa ti-incubator ti yisiwile 18 wa toho ti yisiwile le xibedhlele lexi ya endzhaku ka hoyi liya kambe ku na manejara laya i tirho i manager yini hi laha se swi ti komba ku mi le ku tholeni vanhu vo ka va nga swi tivi ku na ward manager ku na CEO xibedhlele a ni ngo vana lava loko va kha va tswariwa swa tiveka ku hey
i nga ri tinhlayela avo vhe va ku xikan'we va ku bvu va tswariwa mi va mi kha mi va vona ku loyi ta tswariwa munduku loyi ta tswariwa rinri se menejara ta va kha ku hey i nga ri ta xota incubator la i nga ri ku ta laveka a swi ndliwi sweswo vo pfuka va ya ntirhweni va tlhela va huma va famba va lava va buruku ya xikhoma xikwe a hi ku timingisero me mhani vula teto ni nga ti vona na wetana na teto nga na tona le ka 0860002543 tirhisana mathebela dpr sabc co za ed africa munghana i twitter handle hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini ka timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ku u ri na tona nhlekani wa siku ra namuntlha na yimbele ku twa muhumelelo siku va ri yini timhaka letiya ta ti-voice note ku ti koho kumbe ku hava swi tikomba swi nga se lunga hi ndlela leyi se mi ta hi bela riqingho ka 0860002543 na ri teka riqingho rerane endzhaku ka leswi hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene fm makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus enteyiso SABC Plus yi ku pfuna ku u yingisela munghana lonene FM kun'wana na kun'wana la yi nga koho ntsena yi ri na foni ya leya manyunyu na app leya na data swi herile u ti yingisela munghana lonene kun'wana na kun'wana ma yi vo mhaka kona ku na mayingiselo yo sungula laha a hi n'wi tweneni 0860002543 nhleka Bashon, a hi papa hi pfukile hi nga vona bot. hi pfukile man Good man. ku na risimu rin'wana ve ri xikweleti xa rihiwo vana manana a munhu a ngo tshava ra xikweleti hi laha ku nga heri Ya no ni ta tsakela ku ri risimu ro hela ku na swo biha bot. No bot ni kombela ku landzelerisa mhaka yin'wana yi man yi le ku onheni atikweni ra Afrika-Dzonga hi ku angarhela loko ni swi languteni yi vulavuriwile na tolo there is a glaring deterioration of our infrastructure system a South Africa ka nkarhi lowu hi nga ka wona ene swi kumeka swi kha swi nyanya a swi yimangi kambe a swi le ku hungutekeni. There are criminal elements lava va terrorizaka hambi ku ri ka matiko lama hi va ku hi kha hi tshama ka wona lama hi ngo i matiko ya xikaya kumbe miganga leyi tshamaka ka yona a ka tiko leri mina ni nga ka rona a ka Nkorikatombo hi ve na khombo ra ku kumeka vanhu va yiveliwa ti-cable ta gezi ka malembe mambirhi manharhu ndzhaku swi kumeka swi yima hikwalaho ka ku va vaakatiko vona hi voxe va ti arrange va va na leswi hi swi vulaka ti-night patrol kumbe ku kumeka va valanga navusiku so mara swi tlhela swi vuya sweswi hi vulavulaka swi vuye futhi swilo leswi so lexi ni swi vonaka i timhaka ta ku president wa hina kwale henhla leyi loko va ku na Achilles heel leyi va nga na yona i timhaka ta intelligence na state security ti-apparatus leti ku ya hi mina a ti le ku tirheni swona kumbexani a ta ninginika ta tsekatseka so lexi a xi ta pfuna i ku vanhu va ka nkarhi wa sweswi va ti arrange kumbe va ti lulamisa vona hi voxe emugangeni leyi tshamaka kona ku kumeka hi ya lwa na vugevenga lebyi hi mhaka ku vugevenga lebyi byi le kumekeni byi karhata swinene ngopfu ene leswi ni tivaka i ku loko munhu a kumeka a kha a endla vugevenga nawu ni tshame ni swi khota siku rin'wana ku swi kona ka Criminal Procedure Act section number 34 leswi vuriwaka civilian arrest ku kumeka vanhu va khoma munhu and then va n'wi hand over kumbexana va n'wi nyiketa emaphoriseni and then nandzu u kumeka u tiya hi ndlela yaleyo va tlhela va ya mahlweni va nyika statement swa vumbhoni loko ku fikiwa court va ta kumeka va vula ku hina hi swi vone hi ndlela leyi na hi ndlela leyi na hi ndlela leyi so leswi swi nga kumeka swi kha swi lava ku tiyisanyana matsolo muhaxi wa mina kwala ku fambeni ka masiku lama nga ndhaku ni twe va kha va vulavula timhaka ta ku our foreign and domestic branch ti ta kumeka tirhisa state-iwa hi mhaka ku hi mpfhuka ku huma kulukumba Robert McBride ku tlhe ku huma advocate Muofe a ku nga twali nchumu ka timhaka letiwani so loko structure swa intelligence swo ka swi nga tiyangi hi ta vona tiko ra hina ri kha ri tlhahleka hi ndlela leyi hi vonisaka swona so ka nkarhi wa sweswi ku ya emahlweni
a ni ta ku vaakatiko a hi tiyimeleni ku fana leswi va nga swi endla ka xikhumba lembe rin'wana hivo ku fana leswi va nga swi endla ka mphambo lembe rin'wana hivo va yimela timhaka ta tiko ra vona so a hi yimeleni timhaka ta matiko ta muganga leyi hi tshamaka ka yona hi lwisana na vugevenga and then loko vanhu lava hi va kuma hi nga va vavisi a hi va handing over ku ya ka maphorisa mara lexi nga xa nkoka i kumeka hi nga chavi ku nyika statement leswi nga ta endlaku ku ti-case leti ti kumeka ti tiya vanhu lava kumeka va kha va ya chajiwa va prosecutiwa va ya lava va nga fanela ku ya kona so yin'wana leyi a ni lava ku yi kombisa ku tiko ra hina ri le ku deteriorating infrastructural wise but loko vaakatiko ho yima hi nga kombeteli maphorisa hi nga kombeteli lavaya hi nga vona tiko ra hina ri kumeka ri ya mahlweni muhaxi ni khensa nkarhi wa n'wena inkomo khensa swinene 0860002543 ni kuma xitiviso la xi humaka va ka Makuleke ne vengeri ku na ntirho wa ku tsundzuka Phahlela Judas Mgakula ntirho lowu ta va wu ri koho kwele ka Makuleke Munduku ku nga siku ra 21 hi ndlela yoleyo siku ra ku va heleketa ndlwini ya vona yo hetelela i siku ra vumbirhi ra n'hweti ya leyiwani ya n'hweti leyi tako ya Khotavuxika ku nga ra vuntlhanu leri kwele ka Makuleke hi ndlela yoleyo kambe ke a hi kumeni Chawukela Chawuke nhleka ku fambi ku nga suka kwala ta fika la mutini wa wena a ka pulana hi wena you know nothing about Chawuke baba sho yini mi nga fika mi nga mi vulavula nje a mi lo vulavula mi ri n'wexe n'wina hi ku mi tisiwa haleni ivi mheni mi amukela ivi se mi sungula ku vulavula no sa si baba ngopfu a hi sunguriseni mi njhani Chawuke njhani n'wana mani pfukeli mi ri mi timhaka tingani timhaka timbirhi a hi mi tweni leswaku mfumo wa hina wu tekela nhlokweni loko munhu a ta a rila hi xirilo se loko wu nga tekeli nhlokweni munhu a taka hi xirilo swi endla leswaku lowu hi wu vona wu nga ri kahle mfumo wa hina munhu wa ta fika ni dlayela a ni vavisela jaratini ka mina loko ni ya ka posini ya mangala a va n'wi voni nandzu i muhleketeleliwa va ta n'wi vona nandzu loko se yini fana a yi vona hi majistireti a nga ri kona loko mina ni humelela nghozi yo fana yeleyo so u va swi ni nawu leswaku ku na xigevenga loko a ku na nawu lowu wu ri kona ku na xigevenga a mi se swi lavi ta famba kahle horisa ri khoma vanhu ni CPF la ni nga kona hi khoma xigevenga swisini haleni hi swi yisa leswi va fika va swi loko mundzuku swi ri kona kwala hi yihi ndlela leyi nga ta hanya hi yovela South Africa hi kumeka hi ri free na hina asambile n'wana mani wo kombela mani loko ANC yi hlongola a yi hi hlongoli kahle hi ta vuyela ka DA ku fana na vana va Israel loko Josefa a xaniseka kusuka malembe lama hikuva va kha a xaniseka swa ku rhipile a nga rhipanga kasi a yi ri rikungu ra xikwembu leswaku a ya humesa vanhu lavaya eGibita va vuyela andhaku ni va ngopfu la mi nga kona ni twa ku vava ngopfungopfu hi mfumo lowa hina a wu byele vanhu swi leswaku hina hi ri ma-ANC ha tsandzeka vuyelani aka DA hi ta vuyela ka DA sweswi mindzuku ni ya university sweswi ni vulavulaka na n'wina I'm busy organize something la ku ya vonana na lava nga hi ya organize hi kuma ra maposa mindzuku ni pfuka ni ya kona sweswi hi ku twa ku vava ni ku loko swi fanele leswaku ni ya tirongweni a ni yi tirongweni ni fela South Africa ka hina va nteka yini va teka ntiso va wu tumbetele va nga a wu lavi ntiso hi hanya hi vona ni khensile n'wana mani ni nga ku swi nga va na n'wina u khensa mina papa na khensa xitsongo xi mi hlayisi swinene ngopfu mindzuku ni ya union building mi khwene u ta loko mi ri kwele union building mi ta hi byela ku mi kume yini mi fambe njhani loko no tiva tifoni ta n'we tele nyongeni mi nga mi khwene ta don't have any problem no nkomo papa khoma ntani sweswo mixer umgalalo FM 24 minute ntsena ku phela wara ya khomembe kuna a ni tivi ku kumbexani swo nyanyisiwa timhaka leti kambe swi tikomba ongeti kun'wana na kun'wana a tlhelweni ro karhi ku na un'wana a nga le ku rileni hi swin'wana a ni tivi mani amukela xikalavito laha hi twa ku vona va ri yini xikalavito i nhlekani
njhani Bushbuck? Hi pfukeni minjhani? U kombela ku a xikarhi ka vhiki ni va ni ri busy loko ko va ku ri Saturday Sunday ni teka tinambafoni ta mina ka muhumelerisi ni lava ku mi komba sweswi endlekaka la Pretoria West hi maphorisa ya la Pretoria West swa vava Bushbuck swa vava mi vona yini loko ku maphorisa leswi endlekaku a Pretoria West laha ku xavisiwa ti-drugs ku na bekara ku xavisiwa ti-drugs Bushbuck va yima laha va teka mali va ya laha ku xavisiwaka timbangi va teka mali va famba ku ri va famba va collecta mali i tlhela va byela ku ndhawu liya ku xavisiwa ti-drugs kambe mi swi tivisa ku yini ku va teka mali? Bushbuck loko hi ka hi famba la switarateni ma va vona vanhu lava na vanhu va fanele va nyikaku mali ma va vona i n'wi vutisaka hawo maphorisa lama va ta teka mali ku na vanhu lava kholisaka maphorisa va kholisa ti-6 namadyambu va famba after 2 hours ta van'wana va ta teka mali na hambi vo khomiwa vanhu vala i khomiwa sweswi Bushbuck hi cities hi lavo ka va nga loko ku ba 8 namadyambu i vuyini le ku xaviseni mara ko va ku ri munhu wa la South Africa va n'wi khoma a famba a nga heta na vhiki nga tshama mara munhu wa la na Bushbuck vanhu va lava ku huma handle vo tiphina va xavisa ti-drugs Bushbuck va xavisa ku na va fanele va ri mini va tivaku va ku dzaha swidzidziharisi swa tinyawupe va xava laha ni ku i xave ku na ku ni xave laya ene i ta vona maphorisa va teka mali i va byela maphorisa mara laha ku xavisiwa drugs n'wi collecta mali mfambo wa mi nga khomi vanhu lavaya hi nge ku hlamuli va stata movha va famba loko i yima laha 30 minutes ku te yin'wana vhene fika yima fika hoxa nhloko hi fasitere a chiya mali vhene yi famba kambe mina lexi ni ti vutisaka xona ku mi vona yini i ncini lexi xi endlaka ku va teka mali hi laha mina ni lava ku tiva kona ku mi vona yini? Bushbuck kun'wanyana i ndhawu leyi va xavisaka byala hi va hi ri laha ndzeni eka hi hungasa wa va vona vanhu va kha va xava i tlhela i langutisa byela ku na ku vona ku himpela ndhawu leyi ku endleka yini na i swi vona ku swi le ku fambeni swi le ka matafula loko i ri hala handle i ya yima hala handle i vona okay munhu i xavisini i xavisele vanhu na vona va fanele va tinyawupe i va vona ku va xava na huma va famba then yi ta i yina hala handle u va i tikhomisa foni i va busy then yi ta straight ni n'wi vona fika humesa swilo xikhwameni leswo i mali a hoxa ndzeka vhene yi famba after 1 hour ku ta yin'wana vhene yi famba la Pretoria West Bushbuck loko mu kuma nkarhi futhi ni n'wi directa mu tshuka mi ta mi hlometela ni ti mi tshuka mi ri hi church mi jumpa bridge mi dlula police station xitarata xo sungula xa Rebecca mi turn left va xavisa ti-drugs kwalaha Rebecca garage ku na lava ndliwa va baka ku xinkwa ku xavisa ti-drugs laha va fanele va tinyawupe i vanhu va la kaya a va ti va hi byela ku hayi na hi xava laya na maphorisa va ta teka mali mara munhu wa la kaya Bushbuck va khomiwa mara vanhu va le handle Bushbuck va va nyika mali va va tshika munhu u khomiwa namuntlha va n'wi kumela na ti-drugs mindzuku mu n'wi vona a ri xitarateni hi leyi wa video yi nyandliwa hi sonto yaloyi wa Bartolani va n'wi khomile munhu va n'wi kumela timovha to ti nga nge kona sweswo i senda ti-video ta ku mali ya tirha va n'wi kumela timovha leti yi ri quantum mara yi ri cost na n'wi vona loyi a kha ndlanyana na ku rimbanyana loko va kha va ringeta ku la ta kamba ku ti-number plate letiwani ti ndlisa ku yini? Bushbuck ndzi ni fona ni vulavula hi mhaka transformer allodium ni vulavula hi transformer allodium loko ku na transformer ni byela maphorisa loko movha leyi ri transformer ku endleka lexi na lexi na lexi na lexi swi helele moyeni sweswiwa kwalaha allodium laya va maphorisa ku na lava fambaka va tekela loko vo kuma munhu a khome khopa a va yi khomi a famba na khopa va n'wi yisa le va teka khopa va yisa xikalwini vona hi boxe a va khomi munhu ma vona ku na va fanele va famba ku la Pitori la ku na vanhu lava kokaka titiroli laha na va rhwala mabokisi na yinini laha ndzeni va famba va faka tifletini na risiku va rhwala khopa loko mi kuma ku munhu i twa ku tika mara tiroli a yi rhwalanga mabokisi yo tala mara munhu i le kokeni va n'wi kuma ku laha ku na khopa ku na yini ku na yini a va n'wi khomi munhu luya va teka swilo swa vona va karisa loko i vulavula i phorisa wena loko u kuma i khome biya i ta tsutsumisiwa na atrevile liya hinkwayo nhlangano hinkwayo hi mhaka biya kambe mi va mi hoxile mi va mi tsove nawu loko a va mi tsutsumisa mi nga tsovangi nawu a swanga mi va mi tsove nawu hi ku khoma biya ya liyani Bushbuck mi byela xitori xin'wana xi nga endleka hi a hetiseleni sa le 20 second ya okay hi 2014 va ni kume ni xave 6 wa tibiya ni pfule 1 va ni khoma a phumulongo a renkeni a va ni hoxa ndile avheneni va ni nghena laha mahlweni
lona ngena la mashoni famba isikele mahetelele labatwa kwa mshongo isikele mahetelele na Brazzaville polisa lo ala ba re nempeg ya ye a itero ku baloyi nempeg ya ye a itero baloyi mase ka mina ku masa plastic la ku o se dia tete kwa nchira ifamba ekuna mancha ku khomi anaga na lo ngifika kwa la vene wona umani famba isise ku va fike va cukumeta kumbe va swi tirhisa tanihi vumbhoni kwani mina na kitwa moveni aku siya ki dia tete o xira plastic ni chika mugaza wa ka yina iya ku nwena kuna ndani ni vitini ti hlayisa ka komba komba a ni hleki hi mhaka ku swa tsakisa kumbe yini mina milandzu ya tiko leri yi nga ta ze yi ni dlaya n'wina swa vava kambe loko no teka ni yi vekela mbilwini ya mina yi ta ze yi ni dlaya ta ze yi ni dlaya hi ku mpundzu walowo namuntlha a ni kha ni fonela yin'wana ndhuna ne yi nga hindlisangi kahle na un'wana yi ku ka mina yi ku hey hina laha hi fambisiwa ka munghana lonene la se ivi ni hetelela ku bavo phela n'we tanihi ndhuna na mina tanihi munghana lonene a ni mi foneli hi mhaka ku mheni papa nhleko kumbe yini mi fonela leswaku munghana lonene hi va tirhela hi tirhela rixaka mina na n'wina se hi ku yi nga kota ku ni yingisela se ka tika laha ndlela ka tika se loko no tshama na swona mi ngo twa ni ndlela leswiya swi nga vuriwa hi ba Mavunda siku rin'wana va ku eta ze buluka xifuva xi ku po a hi twini ku mahungu ya wara ya n'we ya ta yimiseke na yamkeleni mani kosi na joke edzalini nkowankowa giyani le khafana hina na wena eka 92.6 FM munghana lonene FM makombandlela Afrika wa vulavula eka munghana lonene FM njani leswi hi landzelelaka lero swi endla na ku hi nga tleli kahle hi nga tleli kahle va nga koti no tirha mitirho ya vona hi ku hetiseka mi tala ku vutisa xivutiso xa leswaku hi fike njhani mana ha vutisi xivutiso xo miri hi fikisiwe njhani laha that's why hi na vambuyangwana loko se swi bihile va ta ku no let's work together a hi tirheni swin'we a ni nga ri kona mina va binya swilo hi swona khala Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula kwala hi nga kona mingisero mukela lonene FM hi laha hi ku tiselaka nongonoko Afrika wa vulavula Premier Mathabatha va ku ya hi va News 24 va hehla leswaku a va ta tsakela ku la ku ta tiva ku hikokwalaho ka yini ku ri na tindawulo leti ti tlherisaka mali ti tlherisela ka mfumo wa le xikarhi ti nga yi tirhisangi hi ndlela leyo leswiwani swi ringanyetiwe hi va Democratic Alliance hi vo va nga hetelela va vilerisiwa hi timhaka toleto va DA hi ndlela leyo hi yo mhaka hi lava ku bula na vona lava va Democratic Alliance hi twa ku ri kahle va vone yini leswi swi hetelelaka swi endla leswaku va vona swi ri na nkoka ku va vulavula hi timhaka leti ta ku na tindawulo leti ti tlherisaka timali ku ve vaaki va langutele vukorhokeri kusuka ka tindawulo toleto naswona tindawulo ta koho leti khumbekaka ku nga va ku ri tindawulo tihi swin'wana swa swivutiso leswi hi nga tsakelaka ku swi tiva hi ndlela yoleyo hi ta bulana na va DA ku na Desiree van der Walt hi vo hi nga ta va kha hi bulana na vona eka nhlekano wa siku ra namuntlha. Desiree, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Middag. Goeiemiddag, good afternoon. Hoe gaan dit vandag? Dit gaan baie goed, baie dankie. I understand as the Democratic Alliance, you have raised concern. I also see News 24 is also reporting on the issue that there are certain departments in the province that takes money back to National Treasury because they shall have failed to use it. Can you enlighten us more about that? Yeah, sure. I think we, at the moment, we have not had the full picture of every single department. We're waiting for that report. But what we have seen very recently is that, for an example, the Kokstad department has returned 100 million rand under the Human Settlements Development Grant, as well as 44.7 million rand for the Informal Settlements Upgrading Partnership Grant. I also know that my colleague on health has pointed out that there was also, I think, 71 million rand underspending. Now, this is very interesting, this trend, because
we all know that we are in dire straits across the country, but specifically in Limpopo province. We urgently have to spend every penny that is allocated, specifically when it comes to grants that would advance our health, our education system, service delivery, and our social development and safety cluster, where the people, and especially the poorest in our communities, are worst affected. Now, I saw the Premier during the last year, September, I think it was. He actually took some sort of a resolution. He said, following the ANC's resolution, is that if cadres who are deployed in provincial government departments and state-owned enterprises and municipalities, that they'll be having disciplinary action against them if they fail to spend service delivery budgets and forfeit it back to the national treasury. So we saw in that year, 2.1 billion rand was actually, I don't know if people know how much money it is, but if you just look since COVID, how budgets were allocated, how we had to all give some of our budgets, even in our high priority departments, back to save the country and our province from severe, let's say neglect, if I may use that word, during the pandemic. But the thing is, you always find that MECs would jump up and say they don't have enough money. The problem is they have appointed MECs who has got no clue how to govern their departments, and then we appoint some of our staff that really can't run budgets and they can't implement decisions, and their targets are never ever met in the department. So what is the use of drawing up a program for spending if you can't spend the money? And where does this money go? Sometimes, because you see that astronomical amounts are awarded to contractors, and then you see shoddy work in our province. And it's not only the DA, it's happening on the ground. Desiree, could it be because of lack of, one, political will, two, lack of capacity, or there is something more to this? In general, since I'm now back in the legislature, I've started to do a bit of studying and research. I really think there is a lack of capacity in the sense on who we employ or who we appoint. And that is one big challenge. Then we must also make sure that when we appoint officials, that they're actually not appointed because they are politically connected and some sort of a cadre. Politicians and officials must be fit to do their jobs, because it's not our money. It's the taxpayers who give us that money. Indirectly go through the system of government to actually look after the people of our province. And every one of us who does not do that is actually not doing their job. You cannot tell me that you can return millions of rands for informal settlements or RDP housing, or where we don't have ambulances, where schools that are built are so bad that we can't even open them and put children in the classroom. It cannot be that we still have post-pit toilets. Exactly. And as we conclude this, what are you going to do? I understand for now the picture is not yet clear. It's still sketchy. I understand the Department of Treasury in the province is still saying they are compiling a report. What will you be doing as DA going forward to see to it that maybe there could be some accountability on those who have underspent? Well, obviously, not long ago, consequence management was implemented, and we know we have a SCOPA committee in the legislature, which across Africa, in fact, opposition parties
normally chair SCOPA. You would find that even in the National Assembly of Parliament. And let me say, I've got nothing against the chairperson of SCOPA. I think he's doing quite a good job since I've been back. I saw that. The fact of the matter is we're not holding people to account. There's no consequence management. And I think the DA is this time around going to take serious steps. I personally, if it is at all possible, I think we must report NECs and DGs or HODs to the wolves. It is criminal, not Donny Dan. How many years? Schools falling apart. How many years? So you go to the Human Rights Commission and people get a nice slap on their hands or fingers. It's not enough. People must be criminally charged if they don't spend the people's money on the right stuff through the right contractors. I see. Desiree, thank you very much for speaking to us. We really appreciate it. Enjoy what is left of your Tuesday. Thank you, you too, and thanks for inviting us. All right. Bana boy bulana bona industry funded vouch kusuka ka Democratic Alliance vangeri babilerisiwa hi timhaka ta ku na tindawulo leti tlherisaka timali kambe ke ava sikuma xifaniso xa kahle kambe tindawulo leti va ti tshaku i ndawulo ya ntirhisano wa mafumele ya tiyindlu na matshamele ya vanhu eLimpopo na timhaka ta xintu ku nga Coxstar na ndawulo ya rihanyo leyi venge ku ya hi vo etin'wana ta tindawulo leti ku fika sweswi swi vonaka ku ti tsandzekile ku tirhisa mali ya toho leyi a yi vekeriwe tlhelo loko ku ri ku ntiyiso ku ndawulo yo fana na ya Coxstar yi tsandzekile ku tirhisa mali ya yoho ngopfungopfu ka leyi ya ku herisa timhaka ta mikhukhu na ku tshama hi nkani swi vula ku ku na swiphiqo ke hi ku ni vulavurisa leswi mehe vamakheloni wa mehe va ma tshama hi nkani a Giyani va tshama mikhukhwini na yini na yini hikokwalaho ka yini ku nga kumeki va akeriwa tiyindlu ivi va hetelela va kuma ko tshama mali yi tlhela loko ve ntiyiso mhaka leyi kambe ke ku mali leyi ku mhaka leyi ntiyiso a hi amukeleni mbulavuleri wa hofisi ya premier hi vo va nga ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa ku ya mahlweni endzhaku ka leswi sweswo mingisero munghana Lone FM makomba ndlela a hi langutela ku bula na mbulavuleri kusuka hofisini ya premier laha nga ta hi byela kahle kahle xifaniso lexi xi nga koho i xi na ntiyiso ku fika kwihi hi ndlela yeleyo kusuka kwalano hi ta va kha hi twa n'wina eka 0860002543 mi nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za at Afrika munghana i Twitter handle tindawulo van'wani va ri tindawulo ti tsandzeka ku tirhisa timali hi mhaka ku ti lava ku tirhisa timali na vo a va kumeki a ni swi tivi ku hi ndlela yihi mi ngo ni rhumela kahle mingisero wa mehe mi ni byela kahle ku mi vula yini mi vula yini hi ndlela yaleyo a va kumeki njhani ku hava vanhu lava nga na vuswikoti ku endleka yini a hi ta tsakela ku twa ku n'we mi ri yini ku hisa kwa mhaka yeleyo hi ndlela yaleyo 0860002543 Botwile Musoma kusuka ka hofisi ya premier hi vo hi nga ta va kha hi bula na vona ku nga ri khale hi ndlela yoleyo bula na vona va hi nyika xifaniso xa kahle xa ku kahle hi mpela mali ya tlhela ke la Limpopo ngopfu loko kha hi langutaka ku hi n'hweti ya Ndzati n'waximo premier veteri loko ko va ku ri na vanhu lava va tindawulo leti tlherisaka timali ti ta fanele ti tekeriwa magoza tatana Musoma inhlekani mi amukerile ka munghana Lone FM Butati vayingiseri lembe leri nga hela premier va tshembisile hi ku ya hi xiboho loko ni nga hoxisa xiboho xa vandla ra voho ku ri loko ko va na tindawulo leti ta yaku mahlweni ti tlherisa mali ku ta va na swilo swo karhi leswi swi nga ta tekeriwa magoza malama xana ku na ntiyiso ku na mali yi nga tlhela ka 2022-2023 that's mavayingiseri a yi sungule na va ku ri sungula so ti-report ta mali ta fourth quarter i ti-report ta 2022-2023 then ti ya confirma ku ri ku na mali and then that money a yi tirhisiwa kahle swe i fanele swa ku ri a yi hlamula nga timhaka leti yi twisisi kahle Butpet it's possible ina va confirma ku ri is possible ku ri i-department yi nga nyikiwa mali loko i vula swimhaka swa ku ri mali ya kona ni budget and budgets ni nga nyika example ku nga department ya health. Department of Health has made us proud. Namuntlha vulavula so has spent mali ya bona hinkwaswo 99.9%.
Office of the Premier ma vulavula namuntlha so budget ya vona mali hinkwaso 99.9%, mara i vula timhaka ta ku ri is possible ku ri ku nga va na systematic challenges as a result wa kuma swa ku ri a vulavula other departments could not spend the rest of their budget. So in that sense, and lava ku ri vanhu va hina in particular vayingiseri va swi twisisa ku ri ku tirhisiwa ka mali a mfumo is a very complicated process, but other departments and other entities are able to tirhisa mali ya hina accordingly. So ya confirma vuti wa mina ku ri ntiyiso ya se premier va tshembisile ku tindawulo leti ti tsandzekaka ku tirhisa mali ya toho hinkwato ku ta va na leswi nga ta tekiwa swa ha ta ndliwa. allow me swa ku ri ni confirm ku ri ntuna nkuvo for a start premier u kumbela ku ri ti-department ti mu nyike ti-report, detailed report ku ri ti mu assist ti-report ta kona a ni ri u ta swi tiva ku ri ti-report ta vulavula ku ri why mali i sa tirhisiwanga. So after he studied that report, as the premier, what have a clear understanding. I will make an example, but for an example, Lago Cox, the department Leyan Kolukumba, Tatana Pascop Makam, find that systematic challenges. Example, there was no HOD, there was no clear CFO, there was no governance, and as a result, when the department was busy, Koresota out the market, the HOD, CFO. There will obviously be those systematic challenges. As a result, you find that in one division, like for example, women's settlement, Mali, I receive. But Namunta, I will have the show. Tonangoro Ota Committee report, detailed reports, why Mali, not the and then from there, Ota take a report, study them carefully. After studying them carefully as a premier, Ota lava kore explanation, Ota lava kore action, whether if it means the MEC or if it means the HOD or if it means Vatiram form, Ota take appropriate action. So it's important you understand the first detailed report after detailed report premier utayijela ku ri kwa emahlweni ku ta fambiwa njhani. Kuve hikokwalaho ka yini tatana Musoma premier bona va lava a detailed report kuve Democratic Alliance for example hi ku ya hi nkulukumba Risham Maharaj ya swi tiva ku the Department of Coxta a yi tirhisanga mali yonge, ya swi tiva ku the Department of Health a yi tirhisanga mali yonge. Istwele Tamakata Democratic Alliance and time and again men Jalaban Kore allow to be absorbed into the Makata politics. Mara for an example, Nava Kore vayingiseri by Nabama Kombanlela, Pastor Kore DA has all the right to politics. Ngoba Adere was Tiva Korevash Committee report from the cluster and Nati committee that this kind of report. But Namunta, this one, Department of Health could not spend in Maliabo or in Mandai. That is totally not true. And we are just saying it is important for if DA continue politica, it's very fair, it's appropriate on their part, but it's aware, is that una premier preliminary report from all the departments. But preliminary report is a preliminary report. This report is a detailed report. Detailed report, report all the reasons, specific issues why Madis had to resign. That's why it is important for the DA to continue politicking their right, but on the side of the premier, it's very important because there must be clear reasons, clear departments, clear indication what are the reasons, what are the root cause, so that you can take a detailed, you can take appropriate action. So, the preliminary report, the department letting at
namuntlha kumbela ku ri ni nga yi into specific details and ta ku byela ku ri why not specific details or details because mina ni ya swi tiva mara if you ya swi tiva ku ri which are those departments like you're asking ni nga ku nyika example nge-Department of Corporate Governance and Traditional Affairs, the Department of Coxa. Yi swi tiva kahle ku ri ku na Department of Limpopo Economic Development, Tourism and that department is dead. Mara a ni ta kombela ku ri is important ku ri nyike premier chance. I come the detailed report. Premier, after studying the detailed report, is still and I can confirm Kore. Kore will have to release a statement so that we are not being seen playing to the galad. We are still Kore. If a matter is like this, moreover, because Premier has already pronounced Kore in the province, apply Kore anybody angadirisi or anybody to overspend tirisa mali but in an appropriate manner was Tebakuri has pronounced since 2014 alave maladministration aulo yakubana problems when it comes to public funds. So namuntlha those two examples, let's agree it's enough until we get a full detailed report that will give us from department to department number 1, number 2, number 3, and I still in the department number 1 it can be this much estimate or proper amount, department number 2, so that I will have from an informed and powerful decision, because now you find that in fact the response they are not the response that comes from a confident source. So comeriwa or a competent source, competent report that is detailed, is highly official, so that I will have from a position of strength, good faith, Mavonelo. I can confirm good faith. Executive Council had Mhlangano last week, and Premier since then had the preliminary report, and Premier and I since ordered that all departments within 30 days submitted the detailed report. And Namonta before this interview, and blah blah na HOD Treasury, Mr. Brad, and then he can confirm to me Shakoro department are already submitting, and even though Premier gave them 30 days, but HOD is responsible for this particular matter. No, department are submitting and is hoping that before 30 days, Premier the report, and the Premier, after studying the report, what should happen, also including to inform Okay. Lia ya timaka ta public works and infrastructure yile ka month man kambe Nesekile Magata professional assessment department and then they what they've just indicated to us anytime, any minute report Premier, and then Premier starting the report, because one the assessors themselves and blah blah blah, and they are confirming to say they are very ahead with and then any soon they will give the Premier the report, and then as soon as that report is available, Premier will study the report, Premier will give me the outcomes of the report, and then it make a show because Mavonelo immediately it's out, but by now they get to know full details of what happens, what needs to be happened. But Montiro, the job is going on, the department is functioning, the department is fully functional, and moving forward and before the professional assessment. So the thing is that the report by Coma, and then we'll share that by good faith.
nona khensa swinene tatana musoma khensile botwili ku va mi tinike nkarhi wa ku bula na hina mi xeweta mukhalanga kwalano ku mi va byela ku hayi hi khensile loko va mi pfumeleli mi ta vulavula na hina. ni ta mi byela na mina na khenza ku vayingiseri va MLFM makomba ndlela. Inkomo va vulavulela xifundzankulu xa Limpopo ngopfungopfu ka hofisi ya Premier tatana Willy Musoma. Va twile sweswo va kha va vulavula hi swo swi le ka n'we ku n'wemeriyeni hi le ka 0860 002 mi nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za va ri va yimele swiviko lexi xi nga ta huma hi ku tindzawulo ti nyikiwe ku fika kwalaha ka 30 wa masiku ku va ti tiyisisa na ku vona leswaku ti hetelela ti va ti kombisile ku hi mpela ti tirhise hinkwayo mali ya toho kumbe ku na swin'wana swi nga hetelela swi nga tirhisiwi kahle ke. Se tin'wana ta timhaka leti hi nga ta ti landzelela ku ya amahlweni sa leti minete 3 ntsena hi ya mahungu ya misava ya awara yan'we kumbexana hi nga mi twa na kona mi nga koho hi le ka 0860 002 hi ndlela yaleyo hi twa n'wangulo wa n'we hi ku yisa amahlweni ku nga ri khale hi ta kuma mahungu ya misava lawa ya nga ta landzela hi nomo wa sisi Nkosinathi Chauke hi vo va nga ta va kha va hi byela ku va hi ya amahlweni ngopfu loko kha hi languta ka timhaka to tola ti maniteka bot Sydney la ni twa ku vo va rini bot Sydney ni tleka Hayi butet. botwa mina mi njhani Hi pfukulenga va. eko n'wina mi ri La khumba le ya tindhawu. Mali ta tshama kha yi tlhela butet lembe na lembe swivangelo hi leswi. Mali fika yi ri hava leswi faneke va yi tirhisa swona a ku na task leti va ti byela ku lembeni ku va faneke va ti achieve. xihehlo xexo xikulu ngopfu a ni va vula va hi va twa va kha va vula va ku mpimanyeto wa lembe leri hi ta ndla leswi na leswi na leswi na leswi na leswi na leswi se loko n'wina mi ku yi fika ku ri hava leswi va nga swi kunguhata mi vula njhani? A hi ngo nyika xikombiso exibedhlele xa Elim. Yes. Loko mo languta infrastructure ya xona loko mo check ku hava ku ri budgeteli ku ri sta maintainiwa mara va ta mi byela ku ri mali yi tlheleni ka health. Sweswi vongo va nyikiwa masiku lama va nga nyikiwa wona ku ri va finalize ti-report mali yi ta tirha yi sala ku ha ri hava because swiprojectana swi ta ku taleni sweswi ku ri mali va kota ku va yi tirhisa leswi nga ha pfuni ku chuma ka vaakatiko. Kambe swi nge koteki ku a ni ri lembe ximali ri pfarile. Why va tsandzeka ku nyika report leyi vongo loko mi nyiki 20 ni ta kota ku ri ni endli 1 2 3 na 1 2 3 ni sele na 10 set. A mi lata ku T-Bob. Tindhawu to tala mali ta tlhela hi ku ri varhangeri va hina a va na vuswikoti lebyi byi fikelelaka laha okay hi plan leri lembe leri na leri na leri leswi hi fanekele ku swi endla. Mi kuma ku endla nchumu wun'we mali yi tele yo tshama. Ni mi twini hi swona inkombo Sydney sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM tlhelo rin'wana leri nga ta na va ri make a move i ri mhaka ya Pretoria West i ntiyiso maphorisa ya Pretoria West ya borile va tirhisana na vaxavisi va swidzidziharisi hi ndlela leyo kwala Alexander na gezi ra kona okay leswiwana leswi very okay mane hitwa very botpet yi kona hosi ondhuna yo pfumala xikonyololo Maleza Calvin antivi kambe va ni hlamurina yo ze hi va komba ku hi va tirhela hinkwenu hi tirhela rixaka se ku ri khovenge no a va ti hi ta vulavula a ko sa ko tani ni ya ka hosi Dzumeri kambe hambiswiritano mi yingisela Munghana Lonene FM yi mani kandziya la ya kuma mahungu ya misava na mane Nkosinathi Chauke.
xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko Afrika Wa Vulavula xi sungurile hi ndlela leyi a hi ku tumikisiro me hi le ka 0860 002543 a hi tweneni ku mi khometi timhaka ku ya amahlweni kwala mi nga koho kwala mi nga yingisela mi ri koho nhlekani lowu hi twa ku timhaka leti mi nga na to timbirhi tingani hi ku hambanahambana ka tona hi ku ya hi ku hambana hi ndlela leyo timhaka ta ku tirhisiwa ka gezi ku siyerisana swa ha ya mahlweni hi le ka stage 4 a hi tivi ku n'we kwahala mi nga koho gezi ku famba ka gezi swi le ku mi khumbeni njhani hi ndlela leyo ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka timhaka ta vuyingiseri bya n'we kwala mi nga hi yingisela mi ri koho nhlekani lowu leswi ni nga ku tiyisiselaku swona i ku ka bungeni gezi ra ha ku vuya sweswi hi ku ri vuya sweswi ni vulavulaka ra ku vuya hi mpfhuka ri famba hi awara ya 11 hi ndlela leyi swi tani ni le Waterval swi tani ni le Giyani hi ndlela yoleyo se a hi ku tumikisero me ku kwala u nga yingisela u ri kona u ri yini le ka 0860 002543 nongonoko i Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM wo sungula hi lowu nhleka Ahe, minjhani papa hi pfukile ngopfu. hi pfukile khesini loko mi bela riqingho ta n'wina timhaka ti ri yini Ta hina ta mina timhaka mani leta ti-teacher assistants ma. Hi la ku tiva mani hi khale hi nga holi mani ende khale hi tirha mani. loko mi ku hi la ku tiva loko mi ku hi la ku tiva mi vula n'wina mani Ni vula hina ti-teacher assistants. ni vula ku n'wina mani hi ku xikala vito ti-teacher assistant ti horile tin'wana mi ni ti tivaka se loko mi ku hina ti-teacher assistant mi twala onge ti mi vulavulela tiko hinkwaro ku ve a hi swona va horile van'wana ku na un'wana wa makheloni wa mi horile se n'we ku hi la ku tiva loko mi ku hi la ku tiva mi vula n'wina mani Ni vula hina ti-teacher assistants. ni vula ku n'wina mani hi ku xikala vito ti-teacher assistant ti horile tin'wana mi ni ti tivaka se loko mi ku hina ti-teacher assistant mi twala onge ti mi vulavulela tiko hinkwaro ku ve a hi swona va horile van'wana ku na un'wana wa makheloni wa mi horile se n'we Hina hi va ka Malamulele. Anga Venda. Okay a hi vitweni na n'we van'wana mi tivaka timhaka tin'wana hi timhaka leti ta ti-teacher assistant loko ni vulavula na tatana Mike Maringa kwala moyeni walowo va kombise timhaka ta ku ri a ku lo hlwela ti-allocation na yini kambe loko n'hweti leyiwani yi hela van'wana va ta va horile ene ka vula van'wana va vula tani va ri va horile se handle ka loko ri ku va hole ka swifundza swin'wana va swi hola a hi mi tweneni ti-teacher assistant na mi rhamba a mi nge ni twi mi le xikolweni mi nge ni twini le xikolweni okay kambe loko ri ku ma ni twa hi yini kambe hi tekeni n'wana miyingiseri lo nhleka Ahe khala nga mpfukeni. hi pfukele mi njhani Hileswaku ni ringete ku observe ti-department to tala loko ri ku tikole ti swi kota ku a ndzi ti vona kahle mara laha ni nga ti vona na ka timasipala kwalaha ni tshamaka kona ni kha ni languta service leyi hi kumaka ni swi vonile ku ri a va swi koti ene a va pfumeli ku a va swi koti okay mi nge ni nghena ka leyi ya namuntlha leyiwani wena khalanga ya ku tlherisa mali xo sungula ni la ta ringeta ku komba vuxaka lebyi nga kona a xikarhi ka premier na ti-MEC ta vo hinkwato va le ka xileti xin'we xa tipolitiki a va famba swin'we ne le Nasrec na le ka PEC ya ANC va sapotana then ku twa ku veri ku laveka xiviko vo endlela ku loko premier va ta a vanhwini va ta va ri na ti-reason to hi byela ku swi tiveni ku mfumo wa mina ti-MEC ta mina a va tirhisangi mali xivangelo hi lexi 1 2 3 as an excuse swi tekeni kumbe mi swi tshika mara mina mi byela ku ti-MEC ta mina this is the reason why va nga tirhisangi mali a hi languti leyi tatana Musoma va nga heta ku hi vulavula ku yo fana department ya Coxstar yi na ti-problem ta HOD swi teka malembe yangani ku thola head of department loko ku ri ku na political will department yi nge tirha handle ka accounting officer department yi nge tirha handle ka CFO mara ene loyi a faneleke a thola head of department ka ndawulo i premier swi vula ku sweswiwani department ya Coxstar ya fika yi byela premier yi ku wena premier yena a hi tirhisangi mali hi ku a hi ri hava HOD loyi a fana thole hi wena i ta ku yini premier swi vula ku hina hi tsandzekise hi wena loko ri ku hi tsandzeki ku spenda mali because a hi nga ta spenda mali without an accounting office ivi premier va mi yena then i fane na yena a ta na rhingu ra ku ni va byerisa leswi ni nge tenta actor ni va byerisa ku yini vanhu because wona khalanga timasipala to tala ti na problem ya timali
and ava fane va kuma support from provincial government loko ku ri ku na mali leyi nga tlhela part of the amount i ta kuma ku hi leyi fane ya xava na swikhulela patu ku support part of the amount leti ti tlhelaka hambi ku nga va ku ri ka vo public works part of the amount leti nga tlhela ta kuma ku leta ti fanele ti supporta ti-district ka ti-municipality for bulk infrastructure ku mati ya fika evanhwini mfumo wa hina na varhangeri bya hina khalanga a va ha vileli loko vanhu va hina va kha va xava mati swi ni twisa mbilu ku vava ngopfu loko i kuma ward councillor a yima nkosini a ku swi tiveni ku a ni tisangi mati la nkosini mhaka ku traka yi kume accident leyi faneleke yi tisa mati leyi yi tirhisaka ka masipala swi fanele ku i yima i ni byela ku swi tivi ku khalanga reason why ku ri na stage 6 i timhaka ta ku ri khusi leyi tshovekile i ri ni swi twisisa mina. You're trying to say, mati because I'm not trying to mati. Understand that, go and buy. Se ku hava political will and leswi endlaka ku ri ku hava political will I ku ri ti-politicians hina time and again ve le ku tekeka advantage ya ku va ta va hi votela maswona vanhu lava a va ha yi teki serious because hi va nyike trust ya hina hi va nyika tivhoti ta hina for many years leswi endlaka ku se va relax va tibyela ku ri no ha va tirhela a hi va tirheli va ta endla yini hi leswi swa ku mi ta endla yini hi leswaku i ku hi rhuketela ku mi ta endla yini wa swi twa khalanga thank you Nemetri 0860002543 ayi kutumingisiro me timhaka tingani kwala nga ko nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nakona ku lota ka wena msumbuni ku fika ra vuntlhanu hi nkarhi lowu fanaka ntlhanu timinete ku bila awara ya 12 ku fika kweli ka hafu ku bile awara ya 1 hlekani un'wana na un'wana wa Xikwembu hi va hi ri kwala eka hi ku tisela nongonoko wolowo emani hi twa ku un'wana vayingiseri i ri yini laha ni te na kombela n'wina ti-teacher assistant n'we mi nga kota ku yingisela kwala mi nga koho hi mpela mi se hola enhlekani hello yes aye papa na hi le ku holeni mi twini ri kwala xikolweni mani hayi ko mandi seyitele ngopfu a na ha swi koti no kasi ku horiwa veri ku horiwa loko mi vutisa ro hetisela vete ku ta horiwa rini a hi ti kumbexani vo ti-15 hi ta yi kuma dololo na namuntlha nga ku rapela ni vula ku ti-15 kambe ti-22 dolo ku wa chuma se za hi twana ti-25 tindini vonani she mene vana airtime ti-teacher assistant kasi mi va zondela yini n'wina mi nga va thola a hi laveni tatana Elijah Mhlanga ne a hi laveni tatana Elijah Mhlanga hi twa ku kahle timhaka ta ti-teacher assistant fambisa ku yini kwele ka national tatana maringa va ni hlamurini mina va ku hayi ko va ti-allocation ti nga lo hlwela ku nga ri khale ku ta va na ku vona ka nhlanga leyi nga ta baleka se a hi tlakuseni tatana Ncindani a hi yenini hi lava tatana Elijah Mhlanga hi twa ku va tiva yini hi timhaka leta ti-teacher assistant hi ndlela yeleyo kambe ke ku na muyingiseri laha peri Mathebula ka Xitlakati Mathebula nhlekani alanga minjhani mfokeni na minjhani epfukeni ngopfu xela n'wina epfukeni hi meni xewetaka a ni hi meni nga laha n'wina mo hlamula ivi mi se mi ri yini pfumela menri khalanga varhangeli va hina va tifitiketi dya mingwana hi ndlela yini na maphorisa nkarhi wun'wanyana a va ha endli leswi va nga tholeriwa swona because of va ku tala va rivala nkarhi wun'wanyana kumbe va tirhela mfumo wo tala va rivala ku loko va ya emintirhweni va yela ku ya korhokela vaakatiko why ni vula leswi khalanga a ni ri la tshembisa la hi weekend ku na ndhawu yin'wanyana ku xavisiwa nyawuka nga ku xavisiwa timanga letiya ta ku katingiwa maphorisa a va chavi ku ta tiyisisa leswi ni nga swi twa swi vula ya muyingiseri wun'wanyana le ndzhaku le ku ta va ta teka mali dyambu ri lo hosi va suka va famba ku xavisiwa nyawuka ku xavisiwa mbangi hlekani khalanga va ti tlhava tinayiti vanhu swihlangi swi va langutini so mi hlamala ku maphorisa lawo loko va pfuka nampundzu munhu a ku ya ntirhweni i ya ndla yini i yele ku ya collecta mali ya
ya vukungundzwani kumbe i le ku ya korhokela vaakatiko na. Kambe loko mi swi vona hikokwalaho ka yini mi nga swi mangali vukungundzwani bya mangariwa na byo ka maphorisa? U ya mangala kwini khalanga loko hete ku mangala va va vuya ka wena mundzuku va ku hi tshiki hi endla leswi hina hi tirhaka swona loko ku ri ku u hala ku hanya u ta endla yini loko la a wu fanele u ya koho hi laha va tekaka koho coco. U ri tiko ra hina khalanga ka ha ri na ku kumbexani tiko rin'wanyana hi ta tikuma hi hanye ka Afrika-Dzonga leyi nga na vumundzuku. Ni mi twi. Inkomu khalanga. 0860 veri tiko ra n'wina ri borile. Kalanga xiphiqo i ku va thola vanhu vo pfumala vuswikoti hi mhaka ya vu-comrade. A va fani. Comrades va tlhe va holelana kunene, va thola vanhu a va fane va comrade va holelana kunene, va thola vanhu va vuswikoti. I Xahumba a nga rhumela tweet yaleyo hi ndlela leyo. Ve ri ku na n'wana miyingiseri la a hi tweneni ku yi angula a ku yini. Budlaki nhlekani? Aye Butpet. Minjhani? Hi pfukile minjhani vaxumi? Hi va voni man, mi rini n'we? Butpet mhaka leyi vulavulaka sweswi ne papa lava ku heta ku vulavula ya ti-drugs Butpet. I ntiyiso swinene. Mina ni la Pitori ne. Ka xitarata lexi ni tshamaka ka xona Butpet. Ku na miti yo ringana yimbirhi, yinharhu ni yi tivaka ku xavisaka swilo sweswo. I ntiyiso loko u ya ku ripotini ka maphorisa ne va ta ku byela ku yimanyana hi swilo sweswo hi tata ka wena hi ta ku attenda na mhaka leyo. So va tshama va kha va ta laha va teka ticoco va hina va famba va teka nkarhi wun'wani va yi vona vhene yi pakiwe ma 15 minutes kwala yime kwala. So i ta endla yini ku wo va munhu ntsena va kha va yi pakele vo ma 15 minutes va kha va endla vulavisisi. A ni va fanele va endla vulavisisi loko va fanele va khoma kumbe swin'wana swa ku tani? A va endli vulavisisi lo a tlhela a va xavisela loyi a va ta ka yena i ta mi byela ku lava byaka ku heta ku teka 250 rand sweswi. Se mi vula ku hi marito man'wana mi vula ku maphorisa va hina va nga hetelela va tikuma va kha va xavisa tiko ra hina hi 250. I ntiyiso wu kulukumba wolowo ku hava ntiyiso wolowo. Hambi movha kwala loko no suka kwala movha ya mina yi nga ri patwini ta famba ndzeni ya fika Giyani ni kha ni humesa 50 rand. Movha va kha va swi vona movha leyi layiche vanhu vo tala mara loko ku kuma accident swi endleka na vanhu va nga pfuneki kwala phakati hi ku ta va ni kha ni humesa 50 rand ku ya fika Giyani ni kha suka la Pitori. Se vutomi bya hina Butpet a bya ha hlayisekangi ku tlula mali maphorisa ma hina ma rhandza mali ku hava lexi hi nga ta xi endla. Tiko ra hina impela ri bolile. Ni mi twi. Thank you n'wana ba. Inkomu 20 timinete ntsena ku bela awara ya 12. Mina ni lo hlamarisa hi ku ni suka Giyani ni ze ni ya fika a Loftus. Ku ri hana munhu na un'wana ku ri hana phorisa ro ni yimisa. Ni tlhela ni suka Loftus ni tlhela ni vuya a Giyani ku ri hana phorisa na rin'we ro ni yimisa. Tiko leri hezwo swi vula ku ni nga rhwala mbuti kusuka Giyani ni famba na yona a ni ya cukumeta Pitori ku ri hana loyi a ni vutisaka nchumu. Hi Mugqivela ni fambile mina kusuka Giyani ni ya Pitori ni nga a ni vutisiwangi helo nchumu ni ze ni fika Pitori ni tlhela ni suka Pitori ni vuya Giyani ni nga vutisiwangi nchumu hi munhu. I 20 timinete ntsena ku bela awara ya 13 nakona ku ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lona FM. Thungu. Swa tika. Lo sele. Papa. Ma to famba. Xin'wana a ni ta mi kombela xona tanihi loko mi ri vatirhela mfumo eka SABC. Tshamani mi kha mi endla leswinene. Mi vekela mathayele timovha ta n'wina loko ti buluka mathayele loko a mi nga tsariwi thikithi hi munhu. Mi endla leswi nga ta endla ku hina hi nga tiya hi n'wina hi kala hi swi tiva ku loko hi lava ku tsutsuma hi ta tsutsumela kwihi. Loko hi vulavula hi ku ni tshamula marito man'wanyana kwala moya wolowo. Ku tiko un'wana na un'wana swi ya hi ku lava ku tsema hi okapi tiko leri kumbe lava ku tsema hi banga kumbe lava ku tsema hi xihloka wo tsema kwala ni nga khoma kona. Ni tlhanu vula ka moya wolowo ni ku sweswi nga vuliwa hi luya Peter Woodboto wa Milungu lomi to van'wana va ka va ri lava cawuke va ku va la ku tlhelela kwale ka mfumo wa DA. A swi koteki ku milawu yi nga tirhisiwi tikweni loko qachiwa phorisa kumbe ku thoriwa ka phorisa swivari
na n'wina loko muthori wa kwala ni suka le ka thomo xikolweni ke ya ku ya vutisiwa le mutini wa ka n'wina la mi tshamaka kona a xikolweni kerekeni patwini mi nga si nyikiwa ntirho ku munhu loyiwani a nga tirhela rixaka na a nga swi kota ku hlayisa rixaka hi nawu na hina loko hi thoriwa swi tike ngopfu mina ni teke the whole 18 months ni ri training ka investigate wa huma a ri thorisa swi endleka i ri kwale xiphoriseni i nga humi ta ku tirheni va ku a wu basangi va ku se kumela ko i nga basangi kona hi twa principala wa xikolo xa le ka njhakanjhaka ndzovela Wilson Bangwana a wu basangi wo tindla kahle sweswi nga kwale i lava ku ntirho a wu basangi laha na laha hi tlhaya ya vutisa kun'wana se mi yi vonerile ngoma mi ngo huma mi pheta hi bya muti hi bya muche mi ta tirha kwale tihotela a mi tirha kona that's why namuntlha sivara loko ni la ku heta namuntlha lava mikwena lavaya va traditional leader va hosi bya ku rhangela va vulavula hi vana lava tekisiwaka va tekiwaka va yisiwa tingome to ka ti nga ri nawini loko mina a tirha Sosalaman police station pale engoma ka Nkabele yo sungula ku nga si va na n'wana na wun'we nga wela laya se leswi vula ku vugevenga lebyi ngo mi nge a mi sechi lowu mfaka patwini hambutsi nchumu hi leti ngoma ve le ku loveni vana va vanhu masiku hinkwawo va tekiwa va yisiwa swihlahleni ngopfu manana loko mo ta mi ta languta ka hogo leyi ri kona ya Given Bungeni hosi ya mina la ka Bungeni va hume hinkwavo va tlhela va huma na certificate hinkwavo va tlhela loko va huma va appareta aka Given Bungeni hinkwavo kambe loko ma ha lwetana atikweni ni tweliwa yi ni tsakiseni ko xivulavuro lexi xa munghana wa mehe kwalano a ni va tolovele ku yimelela swilo swo yimelela ena leyo n'wana ni tsakisile loko a nghena and to va vuli mavito sambo na ina cause a va tshama ka loko pheta a vulavula va ku ina voni wena Patrick va byela na mina va ku suva ra wena ri mfumo wa n'wina se va jikile vo va mfumo lowu wa hina hi xilungu suva ra two wrongs cannot make a right swi la ku ta vula ku suva ra loko mi va na problem leyi mi khumbaka swinene mi fanele mi fonela mina patwini ni suka ni khalabhile ni ta endla ku nyika sirheleri hikuva vanhu va tsutsumile la a va ri ku tirheni va generali va fambile va brigadier va fambile va kapteni va fambile ku lo sala vova lava ni mi twi mi ta va na vuhlayiseki bya njhani loko i ri ndlwini munhu a ka koka lexi xa wena xa rivampi lexa Butler Pro loko i ri ku foneni ku ta mani kwalani i fona va ri ko o za nghena ku fona i ya mahlweni a ku yimele kwala ni nhloko ta wena ivi loko humesa xigombo i ku ba ya tenga ku hikokwalaho ka yini i be munhu i n'wi dlaya a mutini wa wena khalwana ayaya loko i fika khoto a ni leswiya swo emandlele ya nawu mi ta fika mi raisa xilo lexi ya va nge grounds of justification ya self defense yi le ka grounds of justification act 51 ya 1977 a swi vuli ku loko munhu a fili a ku kambisisiwe ka kambisisiwa swi nga ndlela n'we mi ya dlaya munhu kolomo mi n'wi rhwala mi n'wi tisa muti wa n'wana swi swa bestere mitsungurile fambani 100 no hi swona bali 0860002543 a hi ku tumingiseriwa me ka tika mani ka tika ku na xikalavito la xikalavito i nhlekani empfukeni minjhani empfukeni ni kombela ku vuyela le ka banchi ndala ai ni nga vi moyeni no kombela kombela ku vuyela va ta swi twisisa eva okay xikalavito va ri va vuya kwaleyo mo ni tekela va lavo hetsela hi vona hi twa ku va hetsela va ku yini hi ndlela yaleyo 23 timinete ntsena hi bile awara ya 13 ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku nga ri khale nongonoko dzumba ra mina wa rilandzela na Ike Ngobeni i ta va kha fambisana na Ncindani Eric Mavasa kwalo va mtisela nongonoko wa dzumba na mina hi ndlela yaleyo mina ni ta va ni hume so ni ta va ni hume hi ndlela yaleyo a hi tekeni miyingiseri la hi twa ku ku endleka yini hi ndlela yole
hi twa ku endleka yini 0860002543 muhaxi loko ho va na nhlangano wo fana na AfriForum a Limpopo ti-department leti ti tlherisaka mali a ti ta va under serious challenge. Unfortunately hina meno lama nga hina meno lawa nga lumeki, both officials and as civilians. We talk with no action. Impetu khosa u tirhise Twitter handle hi ndlela yoleyo hi ku yisa amahlweni ka hi ku twenini na kuma muyingiseri wo hetsela ni nga swi famba la ni twa ku i hetsela a ku yini i khome timhaka kwala a nga ko namuntlha ku ri ku te tani hi ndlela leyo a hi twenini ku hi twenini ku hi twa ku i angula a ku yini hi ndlela yoleyo kasi ke hayi swo vula ku kumbexani kumbexani hi gimeta kwala a swo ni veri kuna vongani la i nhlekani hi pfukeni minjhani mi salele hi minete mi ri yini n'we xikontiri ko endliwa ku ta endliwa phase 1 phase 1 yi hlakala phase 2 leti endliwa a ni mi twisisi xikontiri la ka thavani xi endliwile kusuka le a lose se fika la ku wa xinyama ya ku ta phase 2 xo hlakala phase 1 phase 1 phase 2 I said it does ni mi twini but riqingho ra n'wina ri twali kahle buti wa mina kambe ke ni mi twini mi kha mi ta na tlhelo rero rin'wana nakona ka humelesiwe hi ncindani Eric Mavasa mina ni khalanga Pat Mathebo n'wana ri smart wa jimo wa xitlhangwa wa xingiritano wa xicecano makunala wa ndandadze hlangana na kona ku luna kambe munduku un'wana ni rhumele tweet lako yi ko ndhuna kumbe hosi yo ka xikonolo a hi vuli marito yalama a hi matirhisi marito yalamo ka tihosi ma a hi swi matirhisi marito yalamo ka tindhuna a swi tirhi sweswo a hi matirhisi a hi matirhisi marito yalamo hi ndlela leyo sweswo ni nga mi byela ku Ike Ngobeni ta va ri kwala mi tisela nakonako dzumba ra mina hi mpela i kwala timhaka ta n'wadeli mi pfukile khalanga hi pfukile swo sitana na hina nchumu hi ngovo hayi nona hina ha karhi haya kona okay hi yo langutela nongonoko leta mi tikhumbile namuntlha koko hi lo khaladzo mi nge hinyizeli lava tsakamaku va swi endla hi ndlela leyi va nga swi kotisaku xiswona kakulu katika laha ndlela ri lo biha tiko ri bihisa hi mani a ni la ku vula mari mi nge ni swi dziki hayi mati wa ku dyeriwa xixevo ku swi vava njhani